ku ben ba bembe bise ku yar mapang menu kuma mbos bat bako bana ku yulma pa bise ku yar mapangu menu mapang menu kuma mbosi bako bana bat bobanso bako bana ku yulma pa bise ku yar mapang menu Dimaji Diek Muzingo. Dimaji Diek Muzingo. Ben ba ben yukeno yukembila. Mu yonskerka yarko. Ah oui hein. On vous le dit. Bise ku tex ma pang menu ku bamboshi ku bat bako bana ku yulma ampa. Bise. Ne vendez pas vos parcelles au Mboshi et aux nordistes. Non, parce que l'argent qu'ils vous donnent, c'est votre propre argent qu'ils ont volé dans les caisses de l'entité de l'État de l'entité Congo avec ça. Ne vendez pas vos parcelles. Résistez. Souvenez-vous, on vous donne 80 millions. 80 millions, c'est rien. Maintenant, là, avec ce temps-là, 80 millions, c'est rien, mes chers amis. 80 millions, c'est rien. Ils ont volé, ils vous ont asphyxié sous prétexte de venir, en réalité, vous ravir les parcelles. Parce que dans une capitale organisée, une parcelle ne peut pas coûter 80 millions de francs CFA. Comprenez ça, chers amis. Nous demandons aux familles, Beno manga kuteki saba mapangu ya Beno na bao bamboshi. Beno manga. Baina nyonso kele na kati kuna na bwala ya Brazzaville. Ngevanda kuna na Mukuzingwaka, na Château d'eau, na Diata, na Makelekele, na Kinsundi, na Bakongo. Beno nyonso, même bantu ya météo kuna. Ngevanda même kuna na OCH. Même à Bantu Mongali, plateau de 15 ans. Beno Kouteki ça fait. Beno metala diambo ba meku sala na kuna na kati ya plateau de 15 ans. Ba me mwangi se ba makanda mingi kuna na plateau de 15 ans. Ba meku sumba ba ruelle ya Muvimba, hein? Rue ya Muvimba meku makaka bao na bao. Na mbongo ya muyibi. Na bimvwama yina kina katuka na suda ya Kongo. Nina ba meku sala. Beno mutala. Nikuna betu kuna kuzonza mpenda ba mpangi ya mbanza ya Pointe Noire. Ngevana na betu ke banana ba mpangi ya Ngoyo. Ngevana na Ngoyo na mpaka na 120 hein? Même ba mpangi ya Patra kuna. Beno na kuiza na Foncheche kuna. Hein? Na Mbota. Beno kuna na Lusala na Vungu. Beno mekota na Fuchs na 77 de Dani. Ben me kota na Grand Marché, na Njinji. Hein? Mpangi ya Mvumvu, Njinji. Ben on na kwenda même kuna na kote ya Luanjili Faubourg. Ben kwenda tina na kote ya Nkwiko. Ben me vutu kuna na Siafumu. Beno manga kutekisa mapango ya beno ba mboshi, mpangi ya raffinerie. Beno manga kutekisa mapango ya beno na bantu nyonso ya bamboshi ya banda bantu nyonso ya Zulu ya maza betoke jana nsatu ya bawe si bao kele babantu kina kuluwe mapango ya beno basisa bao na nganda yake ni mutindo ina pampangi na kevanaka na nzila ya aeroport kuna pampangi ya Chimbamba, pampangi ya Mpita. Betu na kuiza na OCH ya Pointe Noire, bampangi ya quartier Muyonzi, bampangi ya Savon. Hein? Bampangi ya Tata Luboto. Beno manga kutekisa ba mapango ya beno na bamboshi na bantu nyonso nike bana na Zulu ya maza. Beno kuwa batata na mama. On va encore le rappeler à bampangi ya Dolizi. Ngevanda na Tahiti, ngevanda na Saint-Pierre, na quartier ba Congo. Beno nyonso ke kuna bampangi ya Gaya. Dolizi ya Muvimba. Même bampangi bana kote ya Eni kuna.
beno kutekisa ve mapango ya beno na bambosi na na babantu nyonso ke na zulu ya maza si ba kuna kulwe mapango ya beno bingisa bao na mapango ya beno ni mutindu neme kuma ampango ya nkai kai nyonso gevana na kati ya divuba tona mwananto tona zandu na kote ya l'hôpitalu ya Ntama ya mpango ya Suko pampango ya kai beno manga kutekisa mapango ya beno bambosi na bantu ya Zulu petoke zimana ve petoke kwa na kuna na ibiti na sibiti pametuba na betu timwana ya nkariampe ya mtanto mukuyu ya mumboshi ina mama muyombe tata mubeninoa ina babu kula sasunge so Crisel Denis kena kuna kusumba mapango ti kuna na kati ya sibiti yanga kuna kusumba mapango beno kutala ya ikele jambo ya ngitukulu ha beno manga kutekisa ba mapango na ba ntoto ya beno na bao ba mboshi ni mutino abetekana kutubila beno kuwa mbote beno manga kutekisa mapango ya beno na bao ba mboshi singa wana na quartier 1 quartier 2 quartier 3 quartier 4 quartier 5 na Musanda kuna pampangi ya Yobo kuna kote ya Sikozaba kuna na Ibiti ba quartier nyonso tuina ke kuna Musanda ba kote ya Ntama nyonso pampangi bana na Montele kote ya television beno manga kutekisa mapango ya beno ba mboshi na babantu ya Zulu si bake na ku luwena ma mapango ya beno bingisa bao kuna ni mutindo ina no bingisa bao na mapango ina betoke simana ve mapango ya Madingu ya Bwansa ya Bisiga nyonso beno manga kutekisa mapango ya beno na bao beno wa watata na beno manga kutekisa mapango ya beno na bao beno baka yao ya ikele mambo ya kusakana ve beno manga beno kuna na kati ya Leopold beno manga kale no kweno beno kutekisa mapango ya beno ve tekisa ve na baba mboshi na bantu ya Zulu ku beno ba bembe bise ku yar mapang menu kuma mbos bat bako bana ku yulma mpa bise ku yar mapang menu kuba mboshi bako bana bat bobanso bako bana ku yulma mpa bise ku yar mapang menu Dimaji Diek Muzingo Kubenba ben yukeno yukembila Muyonskerke Yarko. Ah oui, hein? On vous le dit. Bise ku tex mapang menu ku bamboshi ku bat bako bana ku yulma mpa bise